January ni som paruk pathian ni sang ni som ni pani ani e chanchin thar ngai nom le beng fa zat ngai thla in thlir ho tiang Chin National Army CNA le Meitei Helpol Intel khom chu India ram Manipur state le Myanmar ram ri Chin state tonjan khua ni som pathum ningani sang ni som ni pani khan an in khoi nuai chiam maya CNA Major ngun vung chu ram le namtan anun na hlutak alan ani ti in Chin National Front CNF thupuang tu salai thet ni chuan Radio Free Asia ahril Meitei Helpol te chuan tual chung mi te hi ti luina mangin opium an chin tira chu CNA lam hian then faina nein tonjan area chunga operation a nei wangin anin kapta ani ati Meitei Helpol te hi major pakhat telin mi pariat an thi ve bok ani CNF tu puang tu salai thet ni a soidan chuan Burma Military Council chuan Meitei Helho hi ral thuam an supply thin ni na soi RFA ero chuan finfiana anla nei ri lo thu a soi Manipur Helho hi Northern Chin State tonjan bial chunga hian ramri hruala hun khwarin kum som chung anin kul to ti tual chung mi te hnen atangin thu don ani bok kum kwa liam ta sang ni som pathum atanga sang ni som ni pakhat in kar chung kha chin chia thei china kovel boruak lum zual top 10 zinga atel vekti US agency annual report chuan atalang kum sang ni som ni pakhat khan boruak lum zong chorwal average temperature hi 1.51 degree Fahrenheit ania chu 0.84 degree Celsius ani kumzabi somni na chunga average ai poina sang jok daya sang khajaria somriat nuwa khovel boruak lum lama parukna ani pahial ti zir chiang tu te chuan an soi National Oceanic Atmospheric Administration a senior climatologist Rachel Voss chuan boruak bolho carbon dioxide tling khom tamlu tuk wang ani thu soin kumin hi boruak lumlama top 10 kan thlen theina 99% chance oma hei ai po hian asang theya alum ber tumpo ani thei hialani ati ningani khan Australia khothlang lama tuipui kama khopakhat onslow khuwa boruak lumzong hi degree Celsius somnga point pasari ni in chinchia thei china Australia rama kholum ber tum ani nasa in boruak lumzong antena global temperature zirchian in atalan danin kumsang ni somni pakhat kha kumsang ni som puriat nen a boruak lumzong chu in tluk tok vela ada boruak lumzong hi an chin chia to china alum ber parukna anda ani heng data pani te hi European Union Copernicus Climate Change Service te dan nen adang lam thunga kumzabi som pukwana nuwa boruak lumlama chuan sang ni somni pakhat kha pangana anda thung ani climate scientist te chuan thlipui na sa tak wanga chi na lian tham tak kan to lo na turin tun kumzabi chung hi chu kan boruak lumzong hi 2.7 degree Fahrenheit ta kan da apoi mo thu an soya tuna kan boruak lumzel dan ngai tu in kan chena leilung hi sang ni som thunga chuan boruak lumzong hi 1.5 degree Celsius ani man don ti an soi ani Omicron variant an mu chuana Africa rama Srileng tholina chu hri an mu chu atanga ka ruk nuwa tlang niam lam apanti WHO chuana soi Omicron variant hi nikum November ni somni pali khan South Africa chuan WHO hena an reporta WHO chuan November ni somni parukhan variant of concern an puangani Africa rama Srileng tholina hi kan besi ain arei lova Africa Srileng thunun dan kong tha hi kan mamo tak zeta chumi kan mu theina tur chuan rang le chakzoka COVID-19 vaccine kan pek chu angai ani heng Srileng lo le tura hi chuan zangai na minlan ti to lo mai theni ti in WHO Regional Director for Asia Dr. Matshidiso Moiti chuan soi WHO Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus chuan khovel puma vaccine dose tluk le ding on kwa point pali chuang sem chu ani to ti sein nikum chung khan ram som kwa te chuan target an siam ram mi pui za somli hena vaccine sem chuak tura anwa mana chu an punti theilowa
ram somthum paruk ta chuan an ram mipui zinga za a som hnen a pawh vaccine an la chem chuak theilo bawk ani Africa mipui zinga za a somriat panga mi tluk le ding on khat bor vel ta chuan vaccine dose khatna hi an la lo ani WHO chuan kalim ta khan khovel puma COVID-19 rikai mi makta doi sompanga chuang an mu chuak ti soin kar khat chunga rikai an mu chu tam ber tum ani Omicron virus an mu chuana South Africa chuan rikai ta hi 9% in an tlaniam tua East Africa le Central Africa region apo rikai hi an tlaniam bawk ani heti lai hian North le West Africa lama chuan rikai an punga North Africa chuan kar khat chung lakin rikai tar hi za somni pakhat zetin an pungti WHO chuan apuang Africa thlir kara hian hri wanga thina chu za somruk pali in apunga hei hi high risk group zinga rikai an tam wang tian soi hrileng tholina chunga thipui za thi hrileng hmasate ai anatlem jok lia damdo ina da lungai po anatlem hle ani ti in South Africa a ICU khum sanga zaruk zinga 9% te hi COVID-19 kai damlo ten an lu alum mek ti WHO chuan asoi WHO panel te chuan COVID-19 kai damlo te enkolna tan damdoi chini Eli Lili GlaxoSmithKline le Vir Bio Technology te chu hringkai chon ol tak Omicron variant dar zel kara pongpuina an peya ninga ni khan panel te chuan COVID-19 kai nana deuh te tan Olumian Noya Lili Siam Batisinip le damdo ina da ngai lem lo te tan GSK Vir antibody therapy damdo hnena pongpuina an pe ani United States Supreme Court chuan ningani khan President Joe Biden an sumdona munliana na thokte tean COVID vaccine lak ngei na tur dan emo testing emo kalpui ngei na tura dan a siam chu an hnol Biden hian sumdona muna thoktu mi za aya tam omna te chu vaccine lavek tur emo an na thokte COVID-19 testing kalpui zia turina mo rotna athlena hei hi kotin a rotna hi an hnol thungani Biden chuan court thuthlukna alom lo thu soin Supreme Court in mipuite nunna chan him tura kan dan siamo te an hnol hian bin ti hrel hai hle ani ti in Joe Biden US President chuan asoi ani India rama ro rel sangber Parliament budget session chu January ni somthum pakhat atanga April ni riat inkara nei ani dona February ni khata Union budget house a phar anianga President chuan house pani thukhom ma thu asoi don bok ani ruam manna an siam dan chuan January ni somthum pakhat atanga February ni som pakhat thleng hian budget session thokhana nei ani dona March ni som palia chunzom le anianga April ni riat thleng nei ani ang Parliament budget session nei la hian state lian tak Uttar Pradesh Punjab le Uttarakhand te chu anin thlang dona official pakhat a ming talan dulo chuan kong sang kan dapa ma se thuthluna top chu tun tha topa COVID din hmuna hian a ingathuyang Lok Sabha Speaker le Rajya Sabha Chairman te chu January ni somni panga le ni rukhian session chungchanga anin hmule dona ni ti in a soini in Hindustan Times chuan atalang Bikaner Guwahati Express rail chu ningani khan West Bengal Jalpaiguri districta Mayanaguri khobula acheswala mipakwa an thi baka mi somthum pasari in hliam na takan tuar nimin chonhma lama khan official te chuan hliam mi somthum pasari damtoina da ani to ti ansoya coach train kata passenger tang lalak chhualo anom tien soibok hliam zinga parok chu an din mun a thalo hlea North Bengal Medical College and Hospital Siliguri a dani in hliam dang ero Jalpaiguri le Maynaguri ate enkolzui ani thong Railway Minister Ashwini Vaishnaw chuan nimin zinga khan rail che swalna mun te hi tlo in rail kong hi uluk takin kan en dik tua alan dana chuan equipment fello a omawanga chiana thleng ani mel achan tak chui chiang turin thu pe kan ti chuak to ti in thu thar la khom tu te asila chiat tok chung da chu zang da domna an pengal don ti soibok rail che swal hi Bikaner atanga Guwahati panakal ania
ningani tlai dar nga vela khan che solin railway minister chuan passenger nuna chan ta chung te hena cheng nuai nga pek ani don baka liam tua ta po an liam na dana zerin cheng nuai khat atanga cheng sing ni sa nga te an pedon ti asoi ani Naga Civil Society Organization te chuan Nagaland sarkar hena Mon district sipaiten civil mi sompali an ka hlum thung chang chui tu Special Investigation Team SIT report thelu chu mi pui hriat a puang zar turin an ngen nikum December thla a oting kwa army paramilitary commando ten civil mi an ka hlum chung chang chui tu hian state sarkar chuan SIT hi adin ngalani ni som thum chunga report thelu tura ti ni in hei January ninga khana topa tunka thole ni khan SIT hian preliminary report a thelu ta final report po an pei thuai tur thu an soi Global Naga Forum GNF chuan Naga bipuiten thil thlen dan dik tak an hriat theina turin SIT report chu an hriat ve angai tian soya Naga Student Federation point mipui hriata report hi puangzar thuai turin an phut bok Ministry of Environment in ningania India State of Forest report sang ni som ni pakhat ati chua kum sang ni som pakwa tu sang ni som ni pakhat chugin India Marchak State a ramngo zaw zong chu square kilometer sang khat som ni in akiam ti antalang Marchak State pariat Arunachal Pradesh Assam Manipur Nagaland Tripura Mizoram Meghalaya le Sikkim ramngo zawlam hi India rampum huapa ramngo zawlam atanga te in za asom ni patum point pasari panga ating phaka report in atalan dani Marchak State zinga Arunachal Pradesh kumsang ni somni pakhat chugin ramngo hi achereu na sabera forest cover square kilometer zani somnga pasari zet achereu manani Meghalaya ramngo square kilometer zani somni pakwa Nagalana square kilometer zani somthu panga Mizoram square kilometer za somriat paruk Manipura square kilometer somsari pathum Assam square kilometer sompanga Tripura square kilometer lile Sikkim ramngo square kilometer khat theu te sangni sompakwa tu somni pakhat chung khan anchereu man ani tunhai khan Indiaram state lian ber zingami Madhya Pradesh Christian pakwa te chu midang te Christiana inpek luitira puin man ani heng mi pakwa an man te hi mun ni ami ni in police te chuan anti conversion law tlo chanin diklo taka puin an manani pathian ni liamta khan padalaya khwa Jabua district Christian te chuan ina inkhom na hun an manga he inkhom hi pastor Ramesh Vasunia chuan akai hruaya lim taka Christian te an inkhom lai hian an inkhom na huna chuan police motor alo thleng thuta police te hi motor atanga chhukthain Christian te inkhom na ina chuan an luta inkhom kallai chu ti topin pastor Ramesh chu police motor an hlang luta pastor rual hian Christian dang panga an hruai tel bok padalaya khuwa Christian ten har sana an to mek lai hian bisoli khuwa Christian pathum ta po inkhom na tela midang ta Christiana inpek luitira puin an lo man ve boka an man tak te hi pastor Jan Singh an Singh le Mangu te ani heng an miman pathum te police station a hruai ni nat taka vuak an nia liam na tak an tua ni in talan ani police te hian pastor Jan Singh ateina midang te Christiana inpek luitir thinna evidence dap tur an dap puala Bible course certificate le lekha poimo te evidence atan an dap pualin an la ani police te hian pastor Jan Singh khul chuanan cheng nuai thum peturin anupui an hrila a pelo ani chuan a pasal chu kumkhua a hmu le ngai to lo tur thu an hril Jabua district ko ran hruai tu te chuan Christian pakwa an man te chu ani theinan ma an la court niam jokin hnol ma se high court akal turin ruang mana kalpui mek ani Christian an man tak te chua zelen ani theinan theitopin heng unau ringthar harsa taka omek te hi itong trai pui thinang u The Fellowship of Christian Athlete FCA Buasai Field of Faith Program kumtina man thin chu October ni som pathum sang ni som ni pakhat khan avoi som poriat na tan man le ni in
he huan ayang coach le athlete mi sang chuangin pathian e na anun an hlan thara field of faith a hian zirlai te chu group te a in thenin tong trai bible chia le laliswa chanchin soi ho na an neya an hlok pui hle ani FCA in to khom abo saya hian field of faith lamboi pui tu tian coach tele athlete te chu pathian min chan damna ro pui jele mak je rilin lali suatana an in pek ve theina nasa takin kan pui thina kumina po mi sang khat chuang la in pathian ne na an nun an hlana hun lo lakal zel tura po pathian na thoro pui tak mu zel kan be sei ti in Saint Williamson FCA president le CEO ni bok chuan soi kum somni don liamta khan field of faith program hi nei chanania field somni pathuma program huai hot ni in mi sang ruk velin an chimani hun akal zela pungkhom te po pungzelin ra thata a chhuwa chho zel ani Jeff Martin Executive Director Campus Sport Ministry FCA chuan pathian thu chu thil ti thei nun na thlak dang lam hlok thei tu ani je war taka soin pathian thu chuan ram kalpung a thlak dang lam hlok thea zirlai nu le pa te mipui then ka ten he hu ni lo chimin pathian thu thil ti thei je kan hua bible chiar poimo je ratharin bible chiar an ngai na em ani ti in a soi ole tun tuma tan chuan kan du tok ri anga viewer te hne nangen na han je veleila viewer zinga khan kan channel min la subscribe sak loinom chuan subscribe ti kha min lo me sak ve ngei te u tin kan video upload thar te hi in lo dona in lo mu ngal zel theina turin chu in tan po a ol sam na tur ani dona YouTube lama valua hanzon kual ai khan notification bell kha in metanga ola in da khan in lo dong hal zung thei zel don ani